nè khá nè nè khá lụa nhớ nè khá nhận đi nè nu lụi phần ta môi không bộc phở ta AI trả lời em nghe bông sẽ lăn ổn tệ bà source đây cái đôi chút chấm miệt source và có một vấn chừng muốn video reaction bảo dưỡng đòi ngày ní dương chưa khi mà đòi tới đây chừng muốn video reaction tham mấy mươi tiết từ lỡ bot muối đã thưa ca chiến đòi bị sập bạ co Việt Nam mùi rụt hai bọn năm phong đá cứ gặp phong tại miền ca chấm rong chấm rạc khang mình tên từ lỡ social media bên tai mình thưa ca reactionสำหรับkhiนี้dương na đã tóm man thưa ca subscribe នៅលើ YouTube channel របស់ខ្ញុំទេសូមមេត្តាជួយចុច subscribe ផងដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យ challenge របស់ខ្ញុំទទួលបាន500 subscriber នៅមុនចុងឆ្នាំមួយនេះ2026 ចូលជួយ support ខ្ញុំផង By the way យើងចូលទៅខ្លឹមសារនៅវីដេអូរបស់យើងដោយថ្ងៃនេះផងដែរដូចអ្នកនាងដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ reaction ទៅលើ bot វៀតណាមមួយដែលមានចំណងជើងថាthiên đường người thương nhưng mà đó thay nhung bóp phẻ thật á nhung an tam Google Translate đá mà nhung có đăng đá tham bên đây tham mấy phần ta nhung mơ khâm sam tru một chùm nuôiនៅក្នុងបាត់នេះគេចង់និយាយអំពីរបៀបថាមនុស្ស2នាក់លោកលឿនស្នេហាមនុស្ស2នាក់នៅចិត្តគ្នាអញ្ចឹងវាប្រៀបបានដូចជា paradise នៅចិត្តយើងដូចគ្នាឥឡូវយើងទៅមើលអត្ថន័យជារួមហើយនឹងផ្ទាំងទស្សនីយភាពដែលមាននៅក្នុង MV នេះទាំងអស់តែម្ដងôi thằng hỡi ơi người ơi em không cần tìm kiếm đâu xa vì em biết là anh thương em nhất តោះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមើល lyric មាន lyric អង់គ្លេសអត់ទោះបីមានអង់គ្លេសក៏ខ្ញុំមិនសូវចេះដែរមិនបាច់មើលប្រហើយ hỡi ơi người ơi em không cần tìm kiếm đâu xa vì em biết là anh thương em nhất mà hỡi ơi người ơi ta đâu cần đi đâu nữa đâu cõi thiên đường là ngồi đây diễn với người mình ខ្ញុំសុំស្កប់មួយថងកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយមែនណាប្រហែលក្បាលបន្តិចហ្នឹងណាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាសលេងរបស់ artist មួយរូបនេះគឺព្រោះខ្លាំងមែនតើខ្ញុំអត់ដឹង technical ស្អីពីខាងអ្នកចម្រៀងពីខាងសិល្បៈអីប៉ុន្តែខ្ញុំដែលជាអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺព្រោះសតុនស្រាល đâu cõi thiên đường là ngồi đây diễn với người mình thương tình này ngọt tự cảm giác không thể nào mà qua mắt nên mấy anh mấy cô cứ chọc em hoài vừa thiệt tha vừa hăng hái trong mắt em rất quay anh biết thương biết yêu biết chiều chuộng em ai chưa từng yêu ai chưa từng xíu chưa từng trao trái tim đi nhiều làm sao hay làm sao biết tình ta thiết អ្នកនេះថងចំណុចនេះខ្ញុំមានអីចង់និយាយមួយ MV នេះថងនីតិពី0រហូតដល់នីតិទី1នេះយើងសង្កេតឃើញថាពិតជាមានការចម្បាច់បញ្ចូលគ្នាល្អមែនទែនជាមួយនឹង traditional ហើយនិង modern lifestyle ដូចអ្នកនាងបានឃើញនៅក្នុង scene នេះអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាទីរៀបមង្គលការកូនកំលោះកូនក្រមុំរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងដោយការស្លៀកពាក់ដូចអ្នកនាងបានឃើញជាក់ស្ដែងមានហូលប្រមួងមានឈុតកូនកំលោះមានឈុតអីទៅមានកូនដើកស្រីប្រុសហើយមានអាចារ្យមានអីមានអី tìm kiếm đâu xa vì em biết là anh thương em nhất mà hỡi ơi người ơi ta đâu cần đi đâu nữa đâu cõi thiên đường là ngồi đây diễn với người mình thương tình này ngọt tự cảm giác không thể nào mà qua mắt nên mấy anh mấy cô cứ chọc em hoài vừa thiệt tha vừa hăng hái trong mắt em rất quay anh biết thương biết yêu biết chiều chuộng em ai chưa từng yêu ai chưa từng xíu chưa từng trao trái tim đi nhiều làm sao hay làm sao biết tình ta thiết ស្កប់ទៀតហើយហ្នឹង trao trái tim đi nhiều làm អ្នកនេះធ្លាប់ឮដែលគេនិយាយថាប្រទេសខ្មែរយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយដើមត្នោតប៉ុន្តែនៅក្នុង scene នេះគឺយើងឃើញថាថតនៅកន្លែងវាស្មៅវាសែលហលហែវមានដើមត្នោតច្រើនមែនតើវាមានអារម្មណ៍ថាឲ្យយើងគិតឃើញថានៅ location ណាមួយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើង sao hay làm sao biết tình ta thiết tha đôi ta ở đây đâu cần hay bao điều vô cớ ở trên đầu nơi giếng sâu ta ngồi cạnh nhau hỡi ơi người ơi em không cần tìm kiếm
Đôi này nè khơi chết đây này cứ chia rập băm áp sả khmá đã chia rập băm kê rom nơi khung bể rít chùa vàng haiสมัยដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ខ្លាំងជាងគេនោះគឺ location នៅកន្លែងនេះ I think ប្រហែលជាវត្តអារាមណាមួយនៅក្នុងអូខេកម្ពុជាក្រមឬក៏នៅណាមួយផ្នែកណាមួយដែលជាទីតាំងដែលមានប្រជាជនខ្មែរយើងរស់នៅសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកនរនេះដូច Paradise ចឹង everything is golden ta đâu cần đi đâu nữa đâu cõi thiên đường là ngồi đây diễn với người mình thương Okay, tôi bỏ. Oh my god, mình miên pua hiện. Xem nhá như mía làm than via okay, cho nó chương cái bạch trẻ yếm phẹp ấy tha via it's paradise. Xem nhá chương này cho nhẹ mơ của mía làm tha via soi sọc via sờ bài op o cho nó kia. Đừng nhóm mơ tiếng ả rõm sờ bài chất mà như là hay vẹn đà nè vẹn nè. Vẹn năng á tu phó chỉ nè lên rồi nét thôi tu sấy chỉ nè rom rồi băm áp sả cái mơ cái này tụi mình làm áo vía thì mày ơi quạt ca bị quạt nơi không mê nhở I mean it's a nice flashback về bên em múa đàn hát ca nhìn ngày trôi qua ta đắm say tới già chơi không mặn mình đùa ghe xong ăn cá kèo mắm me trả lời em nghe buông xe lánh ôn tê oh my god nhưng free rồi bỏ là cái lại bị bong rồi lại ôn tê năng lại năng nhâm đạp hơi đạp nơi cái non TikTok vừa sa cái cái bong trend đó là năng like for me it's more than music okay it's more than music vì lớp bị đàn trai vì lớp bị chìm riêng âm vi thì nè đó này khơi cái lại đạp tay nó lên trang năng nhóm khơi ở lăng cái gì muối á vía đi mạng nhóm ca này không em nhá cha hả ma con dây ta chứ đã nặng ví dụ như á oh my god I mean it remind me about the childhood hay là việc nó sọc xè chứ á mình đùa ghe xong ăn cá kèo mắm me trả lời em nghe buông xe lánh ôn tê hỡi ơi người ơi em không cần tìm kiếm đâu xa vì em biết là anh thương em nhất mà hỡi ơi người ơi ta đâu cần đi đâu nữa đâu cõi thiên đường là ngồi đây diễn với người mình thương ngồi đây với em nhé vai kề vai với em nhé dần trăng trên cao cũng muốn chen vào cần chi phải mai mối mình cứ để môi kề môi on prom thưa propon bong ban tê thời gian nơi đây như ngừng trôi អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានអារម្មណ៍តួស្រីដូចណាគេខ្ញុំនឹកឃើញហើយគឺដូចបងមី Queen អត់ដឹងថាដូចត្រង់ណាដូចត្រង់មាត់ហ្មងនេះបងមី Queen ហ្នឹងគឺជាបងស្រីម្នាក់នេះគាត់ជា KL នៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំចេះឆ្ងល់មានអារម្មណ៍ស្តៀងណាគេតែសំខាន់ cute ខ្លាំងអូហើយ người ơi em không cần tìm kiếm đâu xa vì Mày what? Sẽ kiếm mình người ơi em អ្នកនរនេះខ្ញុំមិនដឹងថាហ្នឹងជា AI ឬក៏អីណាតែជាមួយខ្ញុំទៅ check មើលសិនពេលមើលចប់ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញអាកន្លែងនេះគឺលយខ្លាំងមែនតើក្បូនបណ្ដែតទឹកជាមួយនឹង vibe នៅក្នុងព្រៃហើយមាន effect ស្អីគេក្បាច់ខ្មែរពណ៌ស្វាយ color combination មានអារម្មណ៍ថាវាស៊ីបញ្ចូលគ្នាជាមួយ vibe នៅហ្នឹង không I cần love tìm it kiếm đâu xa vì em biết là anh thương em nhất mà hỡi ơi người ơi ta đâu cần đi đâu nữa đâu cõi thiên đường là ngồi đây diễn với người mình thương hỡi người ơi em không cần tìm kiếm đâu xa vì em biết là anh thương em hỡi người ơi ta đâu cần đi đâu nữa đâu cõi thiên đường là ngồi đây diễn với người mình thương Oh my god សុ
is so beautiful មកខ្ញុំស្គប់មិនតិច Wait what អានេះជាគាត់តួប្រុសដែលជាកូនកំលោះហ្នឹងឥឡូវគាត់ដល់ចាស់ហើយទៅហ៎ I think អូខេអូខេមិនមានន័យថាម៉េចខ្ញុំអត់យល់មានន័យថាគាត់ជឿថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់នៅតែមានចំពោះកូនកំមុំឬក៏ប្រពន្ធគាត់ទោះបីជាគាត់ចាស់ទៅទោះបីជាម្នាក់ស្រីនឹងទៅណាចោលគាត់លាចាក់លោកឬក៏មិនប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់គឺនៅតែមានសម្រាប់គាត់ឬក៏មិនខ្ញុំមិនដឹងដែរ By the way I think it should be the end of the MV ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទៅលើបទនេះខ្ញុំទទួលបាននូវអារម្មណ៍មួយដែលពោរពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹង beautiful space នៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំហ្មងដោយសារតែអាចនិយាយបានថាចង្វាក់ភ្លេងខ្មែររបស់យើងដែលក្នុងនោះមានរនាតមានស្គរមានអីហ្នឹងវាមានអារម្មណ៍ថាវា remind ឲ្យអា spirit ខ្មែររបស់យើងព្រលឹងវិញ្ញាណខ្មែររបស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថា okay that another taste ហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាព្រោះខ្លាំងជាមួយនឹងភ្លេងដែល producer គាត់ឆ្លិចបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹង modern style មួយទៀតខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលបានឆក់យកបេះដូងអ្នកមើលក៏ដូចជាខ្ញុំដោយសារតែការចម្បាច់បញ្ចូលគ្នារវាងប្រពៃណីពីដើមហើយនឹងឥឡូវហ្នឹងវាច្បាច់បញ្ចូលគ្នាបានល្អតាក់ទងនឹងtraditional element មួយចំនួនឬក៏ cultural element មួយចំនួនដូចជាសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរដែលគេធ្វើការពាក់នៅក្នុងការសំពះផ្ទឹមឬក៏ទីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្មែររបស់យើងចឹងទៅហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញច្បាស់ជាងគេនេះគឺឧបករណ៍តន្ត្រីភ្លេងខ្មែរយើងគឺ appearance នៅក្នុងMV នេះដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាមានអីដែលជាខ្មែរច្រើននៅក្នុងហ្នឹងហើយមួយទៀតអ្នកទាំងគ្នាមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យចម្រៀងនេះមានការផ្ទុះខ្លាំងនោះគឺដោយសារតែ Maichi ខ្ញុំអត់ដឹងថាឈ្មោះគាត់ខ្ញុំអានត្រូវអត់ទេគាត់គឺជាartist មួយរូបដែលកើតនៅឆ្នាំ2003ហើយជាប់នៅប្រឡង The Voice កាលពីឆ្នាំ2013និយាយទៅគឺគាត់គឺជាបេក្ខជនមួយរូបដែលមានសម្លេងស្រេះស្រួយខ្លាំងចូលកៅបេះដូងអ្នកស្ដាប់ហ្មងដល់ឥឡូវគឺគាត់ធ្វើការ boom ទៅលើបទជាច្រើនដែលមានបទនោះមួយគឺច្រៀងជាមួយ fit ជាមួយនឹង Suboy ហើយអ្វីដែលជាការចម្លងចម្រាស់ទៅលើបទនេះរងថ្ងៃទៅលើ social media គឺដោយសារតែមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនទូចគាត់មើលហើយមាន mindset negative ទៅលើបទនេះព្រោះតែគាត់បារម្ភខ្លាចថាគេលួចនៅបេតិកភណ្ឌជាតិឬមួយក៏វប្បធម៌ឬក៏អរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែយល់អ្នកខ្លះខ្លាចណាស់អ្នកខ្លះលក់ញ៉េអ្នកខ្លះខ្លាចអ្នកនេះអ្នកនោះលួចប៉ុន្តែមួយខំបុកប្រើថា AI ឯងពេលគេធ្វើល្អជាងទៅជាគាត់ខឹងគាត់ឆ្ងល់គាត់អញ្ចេះគាត់អញ្ចោះហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការ reaction បទនេះហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើការ research ព័ត៌មានមួយចំនួនដែរអ្នកនេះមិនបាច់បារម្ភទៅលើការគេលួចទេដោយសារអីសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលបង្ហាញនៅក្នុង MV នេះវាបានធ្វើការចុះទៅបេតិកភណ្ឌជាតិហើយរបាំអប្សរាដែលអ្នកនេះបានឃើញនៅក្នុងបទនឹងដូចគ្នាក៏បានចុះជាបេតិកភណ្ឌជាតិរបស់ខ្មែរយើងដូចគ្នានៅក្នុង UNESCO អញ្ចឹងមិនបាច់បារម្ភថាគេយកមិនបាច់បារម្ភថាគេអីទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក៏វាបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាប្រជាជនខ្មែរយើងមានភាពឈឺឆ្អាលក៏ដូចជានៅមានការឃ្លាំមើលឲ្យបានដិតដល់ទៅលើអ្វីដែលជាបេតិកភណ្ឌជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាក៏ជារឿងវិជ្ជមានដែរគាត់ថាយើងកុំដាក់សម្ពាធទៅលើពួកគាត់ច្រើនពេកគេក៏មានការប្រឹក្សាជាមួយនឹងព្រឹទ្ធាចារ្យក៏ដូចជាអ្នកចេះដឹងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែរគេមានអាចារ្យគេមានអីរៀបចំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាល្អដែរកុំឲ្យវាលាចាកប្រធានបទក៏ដូចជាខុសពីប្រពៃណីដែលពួកយើងមានខ្មែរលើខ្មែរក្រងខ្មែរកណ្ដាលសិតតែមួយទេពួកយើងខ្មែរតែមួយទេអូខេបើសិនគ្នាយើងណាមើលវីដេអូ reaction របស់ខ្ញុំហាក់អត់ទាន់ទៅមើលបទ full របស់គេនៅក្នុង channel របស់គេ MV របស់គេអ្នកនេះអាចទៅមើលបានអរគុណដែលបានលើកអ្វីដែលពួកយើងមានដែលជារបស់ខ្មែរហើយកុំគិតច្រើនណាព្រោះអីដោយសារតែនេះជាវីដេអូ reaction ទី2ហើយដែលខ្ញុំធ្វើការ reaction ទៅលើបទវៀតណាម See you in the next video bye